Simple English mizo YouTube channel tangle Facebook page tang van ji bai vekule voina po hian ni tina kan man tang kai nge theitur sap tong thatak tak chu kan zir hole dona chuwang chuanin he video hi lo en chok nge ro he video lo en chok ani chuanin interview ima chon huna iman tang kai nge theitur chele min an zo chia chu anzo na le chu ilo shit thiam thei na turin kan zir dona wangin ifan hlok don to channel tan ngala om chumi man ka YouTube channel hi ila subscribe ilon chen khoi tak milo subscribe sak ve tur chen ka som box che ni ole tuan channel tan om tan tak takang number pakhat na hi he zo na hi min interview tu hian ni min zo nge thina ni chu nge ti chu number pakhat na would you be interested in a full time or a part time position voi ni kalo se na liang karwal lo se tum vero would you be interested in a full time or a part time position would you be interested in a full time or a part time position omje chu full time in nge part time in itho duwa ti da ani mai ni ti chuanin he zo na hi interview tu khan lo zo cheni chuanin emi nge chuanin full time in ka thok du tia hi soidu ni chun heti hian soi mai tur ni I would be interested in a full time khating de pon kan soi thai ani ti chuanin pani da can you work in the evenings can you work in the evenings can you work in the evenings omje chu tlai lama na I thok thayangem ti na ani hai tlai abik takin tlai dar li dar nga angchite daruk dar sari angchite po ani chu khatiang thlen khanin na I thok thaingem ti na ani mai ni chuanin number pathum na chu what department would you be interested in working in what department would you be interested in working in what department would you be interested in working in omje chu eng department a nge itho duwa ti na ani mai ni ti chu number palina how many languages do you speak how many languages do you speak how many languages do you speak omje chu tong engzat nge ithiama emo tong engzat nge itong thaya ti de pon kan le thayang chu heng zo na ti hi min lo zo thin ani interview tu de hianim hai hi ai uchuak dewa chan ang chi chu atha chung dawa kaima ni tlit tok tu le kan thai ang tok tura kan chan thiam ero chu apoi mo em ani ole pakhana tanga pali na hi voi ni theu kalo sei non nga ti chon ka rolin lo sei tum roi manem would you be interested in a full time or a part time position would you be interested in a full time or a part time position omje chu full time in nge part time in itho duwa ti na ani mai ni ti chuan number pani na can you work in the evenings can you work in the evenings omje chu tlai lama na ithok thengem ti na ani ti chuan number pathum na what department would you be interested in working in what department would you be interested in working in omje chu eng department a nge itho duwa ti na ani mai ni ti chuan palina how many languages do you speak how many languages do you speak omje chu tong engzat nge ithiama ti na ani mai ani ti chuanin nichina sona kha tong engzat nge ithiama emo tong chengzat nge itong thaya ithiama ti sona kha tuna number pakhat na hianin kan chang thai ani I can speak English Burmese and Chinese emo I can speak English Burmese Chinese tin kan chang thai ani achan chu sap tong ko le China tong ka thiam ti na ani mai ni Hindi tong I thiam ni chuan I can speak English Burmese Chinese and Hindi ti mai tur ni keima ni tong thiam kha kan soi tur ani ta hianim za mi lo tur ania kan tong thiam kha keima ni om thiam na kha chu kan soi chu kha apoi lem lo ani ole ti chuanin number panina are you interested in business are you interested in business are you interested in business omje chu business hi ituyem emo business a hian ituyem ti na ani mai ni ituini chun hetiang hian isoi theni yes I am interested in business yes I am interested in business
Yes, I am interested in business. Om che chu business hi ka tui tak se ani ti na ani mai ni. Ti chuanin hemi number pani na zo na hi, are you interested in business? Hetiang hi chu hai atlang pu tu hianin min interview tu po hianin kan nervously tuk ang chi te an hlo wang hianin chana yes le no wa chang thei tur ang chi te po hi kala ka hianin thil min so thina chuang chuanin hetiang hi all sam dewa pa ngai dewa interview te kan ma chon ni chon ma chon tum le ma chon thiam atha em ani. Number palina, no, I am not interested in business very much. No, I'm not interested in business very much. No, I'm not interested in business very much. Om je chu I business ka tui vak lo ti na ani. Nangma interview ichana nangma interview tu che khanin business ai tu tia azo cheni chonin itui vak lo ni chon tik dewa chan mai tur ani achan chu kami business ne na in kung kai lo deuh kan ting chu poisa mu na ni ve tho si kha ting na tho na ang nga chi po khanin na kha ape thai cheni achan chu attention ni anma ni na lo ang pui hian a thilan soita ma se chu mi na chonin a om ang tia how to de khanin kan ting chu khatiang khanin na an pega khanin an manin thok thiam le boxilo an tui jong po ani le boxilo khating khanin boina om thina chuwang chuanin interview kan ma chhona ni chon keima ania om thil tha kha kan soi chuanga a om lo chu om lo ang khanin kan soi ve mai tur ani apoimo ani ole tuna chuanin number pakhat na tanga pali na hi voi ni thok lo seng ka rolin lo soi tumro. I can speak English, Burmese, Chinese. I can speak English, Burmese, Chinese. Om je chu sap ko le China tong ka thiam ti na ani. Ichun number panina, are you interested in business? Are you interested in business? Om je chu business hi ituyem ti na ani. Chunin yes, I am interested in business. Business ka tui tak setani. Number palina, no, I am not interested in business very much. No, I am not interested in business very much. Om je chu I business hi ka tui vak lo ti na ani mai ani. Tu na mi hi min zo le nge thin ani. Ama sa khanin ichak lo na nge min ti ta tu na chun ichak na nge ti hianin min zo le nge thin ani min interview tu te hianin. What is your strength? What is your strength? What is your strength? Om je chu enge ichakna emo enge ithatna ti na ani. Ti chuanin hetiang hian all sam takin isoi thaini. I am a quick learner and a great team player. I am a quick learner and a great team player. I am a quick learner and a great team player. Om je chu thil in zir chakmi kania chuanin tho ho na hian ka tha ti na ani mai ni. Hai hetia keima ni ti thailo pui tur ang chi te le keima ni nen in me lo deuh ang chi te hi kan soi tur ani lova keima ni kan ti thei tok ang chi kha thataka interview kan ma chon main kan impo senga kan ziak tur ni chutianga hei zia tur te kan threvak lo ni chuan tu na mi hi fel fai dewin kan soi thei ani. I am a quick learner and a great team player hi kan mang thei ani. Hei hi chu atha ni atoi fel box si ti chuanin a phun kim bok ani. Ole achung mi hi kalau zo chinga atnuai ami hi nangman lo soi roi manem. What is your strength? What is your strength? Anoi mi lo soi role vakatin soi le chinte soi thal tu ani enge ichakna tia min zo ta ni chuanin nangma tia I phual chop thiam lo nangma ni na khai soi thiam lo ni chuanin tuna number pani na anoi klo da zo hi lo bai ha top mai ro. Ti chuanin hetiang hianin ngai ngam takin I soi thei bok ani nangma interview tu ne na khan mo. Pakhanang hianin I would like to work in the sales department. I would like to work in the sales department. I would like to work in the sales department. Om je chu thil zorna department na tha ka tia ti chuanin ka thok du ti na ani mai ni mizo phati ka lo ziak sol ani he. Ti chuanin a chan chu hai nangma kha abiak takin mi tong tam chi kan tiang chu mi biak nuam ti chi te ni chuanin interview tu che khanin alo enang chenga
hei chu athadon ni hi te ati thei che ni achan chu nangma tho thiam na a te ti chu nangma tho du zong te po kha in ngai tlom takin isoi thei ani tuna mi ang hianin I would like to work in the sales department ti ni soi thei ani ti chuanin panhina I would like to work in the marketing department. I would like to work in the marketing department. I would like to work in the marketing department. Omje chu marketing department na ka thok tu ti na ani mai ni. Ti chuanin number pathumna when would you be able to start? When would you be able to start? When would you be able to start? Omje chu engtika nge na I tho tran thei do na ti na ani mai ni I chuanin number pali dang hin I chang thei ni within a week I chiang vak lam ni chun kar khat chungin tiang khanin I soi thei ani ole tuna chun pakhat na tanga pali na hi voi ni theu ko lo soi nga ti chuanin karolin lo soi tum roi manem I would like to work in the sales department. I would like to work in the sales department. Pani na I would like to work in the marketing department. I would like to work in the marketing department. Omche chu marketing department na ka thok du ti na ni ti chuanin nangma tho du na department a khanin engtinge nangma ne na in mil do na I thok thei don ani chuanin tu na mi hen I would like to work in entinan hey duty tour ang chi ni chun security ang chi de pon ing chu tro I would like to work in the security department khating khanin isoi thei ani nangma tho tur khai ta hian marketing ai hianin isoi thein akha thumal kha ida thei ani ti chu number pathumna when would you be able to start? When would you be able to start? Omje chu engtika nge nai chan thei do na ti na ni mai ni nangma hai interview pass idu lut na khanin nangma thei lo pui ni khanin ka chan thei don ti kha chu athalawa intinan within a week omje chu kar khat chungin khatiang chi po khanin kan chang thei ani min interview tu khanin hai chu kar khat chun thok thei don e mai atimi lawang che achan chu nangma kha en chinga nangma din mun ang chi de po ni se khatiang de po kha ilo soi fia thei thoni hemi kar chung hian chuwang chuanin mani man hun tur mil khanin kan soi mai tur ani ti chuanin naktuk anga te I tho arem don ani chuanin nangma po ilo man ani chuanin hetiang hian I soi thei ni I would start tomorrow. I would start tomorrow. I would start tomorrow. Omje chu naktuk atang ka thok chanang ti na ani mai ni ti chuanin number pani na tu na hianin I thok thei ngal don ani chuanin hetiang hian I soi thei ni I would start immediately. I would start immediately. I would start immediately. Omje chu tu na ka thok thei ngal emo tu na ka thok chan thei ngal ti na ani mai ni ti chuanin hai abik takin hemi company lian anga te na te kan deal lo ni chun abik ta nei ramdang kalna tur anga te Singapore ang chi te Macau te le ramdang Dubai te poning chu khating de kha kan kaldon ani chuanin hemi mi in na ai an ai rong bol tur te an Indian fai tur te khatinga kan kaldon ni chuanin tuna number pathumna ang hi kan zo thei ani min interview tu hena khanin what are my responsibilities? What are my responsibilities? What are my responsibilities? Omje chu kana tur de chu engtengea ti na ani mai ni ina tur te kha isoi mai tur ni ti chuanin number palina hetiang hianin izot le thei ani nangma interview tu che khamo what is the salary? What is the salary? What is the salary? Po an ti theng chu thalo te engzat nge a ti na ani mai ni achan chu hetiang hi kan zot sa lo ani chuanin kan na tho tur te po kha kan tho tin lo tu le kan tho thei lo tur te po le kan tho thiam lo tu te po alo ni thei ani khatiang ani chun nol top kha a himber ani ti chuanin hemi what is the salary in na tho tur kha zingatang zan thleng emo zingkar emo khatiang chi chun no tho tu te po kha alo rumin alo harsa all sam ang chi te pol oni mai thei chuwang chuanin thalo te hi engzat nge ni ang ti hi zo nge nge a tha ni
hai hetiang jing soi tang khanin ramdang te kan kaldon ani chuan a pik takin temi mi ina omtura kan kaldon ani chuan kan zo atha ni chuanin milo shilanga what is the salary tia kan zo ta me ngang the salary is ngang $1,000 ang chi te dollar sang khat ang chi te ting chu khatiang te ani chuanin kan ma ni na tho tur ne khan an milem ang chi te po kha poisa thalo tur kha lo tlem si kan na tho tur la lo tam lu tuk te ni chuan khatiang kha an mil lo ta chuwang chuan he zo na hi kan zo sa chu atha em ani ti chuan hetiang hianin nangma interview tu tele emo in na thok tu ten hena khanin hetiang hian izo thei ani what are working hours omje chu na tho hun chung daring zat nge darkar ing zat nge tina ani mai ni ai zinga tang daru ka tang dar thum ang chi te pokha ani mai thaini khatiang khan alo hrilang chinga ti chuanin nangma pokhanin chutiang darkar zat ka thoni chuanin chutiang chu mi te pon an mo chutiang za chu ti ka irul ro khanin in fixa kha khan ding chu lo ro man lok sa kha I lo nei ve po ani the ti chuanin hetiang hianin chu nangma interview tu chuanin pin na tho na pu te poning chu emo manager khani hetiang hian azo thei cheni how much would you expect to earn omje chu engza vel nge thalo I bai seya emo engza vel nge I lo ta ni bai seya ti de point kan soi theng chu tiang hiani min sot ani chuanin keima ani kan bai sei zat kha kan soi mai tur ani darkar nga ni chuan darkar nga om vel tur kha keima ni pon kan bai sei zat kha kan englo tur ani kan soi mai tur ani achan chu tlem ni tukte kan soya na mu lo kan hlau tu ma tlem tukte kan soi ni chun keima ni kha kan ha the a om to kha kan thian ten an tho na an tho ti chuanin poisa an mu dan le ni tharen ang chi te po kha kan zotin kan lo input sei lok thei ani ole voina hianin interview na kan man thai nge tu le kan man thin te chu voina hianin kan zirta a pha thu na tan voina kan zir song te hi voile khada chun I hre thiam vek lawang le I mang thiam lawang tro achan chu nge ti chuanin tlemin har sa deuh mai theini mi then khatan chuanin ma se tan chuan ol samang ti ka ring tlan ni ro chuwang chuan I lo hre chiang lo le I la in ring tok ri lo ni chuan he video hi lo en non la ti chuanin try ti zong ni chuan he video hi no like sakla ti no subscribe sakla ti chuanin mamo tur anga I hriat le I du sakte ni na khoi takin min lo share sak ve nge tu chen ka dil tak je chani bye bye video danga kan hule don nia